night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all... Hakajlahi kejongi habaya keren bat kasap jongki kena samla kejongi ki babun kabun bahaki ke bangi lesi kum kiriu pa ba nyimpat tiplut te bat ki babun nak pedeng jong kani kasap kejongki ki kena jongi hang ni kedai ke badang ri bat ki babun ru lesi ki bampat lap ru ya kata kasap kejongki hagi babun ki liang te kani kesingi dan hang ni hapo dan bosku youth center ini abani keren kendiat bat kani ke wei kejong le kai ke ba lesi nong no ke ba khamper kendiat ke bangi juyo i tang haki tibi dan ni haki jong le kai ki boper lesi hak nong no haki screen mo bat ke ba khamtam ni bengi i haki jong le kai ki lumpung kum ki olympics bat ki wei tibat hang ni hapo jelas ni kadang duna pha nomor ba ki beishim mentah hakan ki jing le kai ki dangi duna palan bat kumangan suong no dang tang dang la banyo ti hang ni hapo dan bosku ngi dan mentah ba anesthesias rendong sni ki wei ne ki coach jong kani ke jing le kai ke ba phi hang ni ke dei ka jaka kilan met teman re kam dei ke jaka kilan met ke ba desi tang banchu le fitness na bata jong ki babun ki perlo sungi tin re kani ke dei ke jaka kilan met kerpang na bata powerlifting weightlifting ki bale se hang ni po jela jingi kadang duna ba hasu batai khniat ingi sepang kini ka jingle kai se nadu menu lesi pp la yo la introduce ni plus sedang bani le kai bat ka nungut ki player jongi ladon nang ni ha ni ka jela jongi adu mentra ki olympics weightlifting yang don tang ba po arab sangat ma total kita tang po arab sangat te powerlifting ka bon ma namar ka ki promote ka biang ni ki powerlifting ban ni compete national dang lei tamanga mar ngidon ga ki qualify ma hang to sibu gawi jonga 61 nga habra ka sna simtu spa ar kilo sejong bar clean jak spa lai po sejong pimpala to kamat pimpala tang man ni compete ni ki donai ba ki ba persyang mo ya kana sport ka air ka hi ka bumper ko tiap spend ka time gain for 3 years pi have work kum to gain mencuang ngalale ka MMA ngalale ki neki boxing ki muay thai ki BJJ ngala job rugen ke ai ba phio i lesi ke jing la ni ke jing penlong ye ki khna jongi ban long ar tatien la ne banum yo i ke nya kata lesi kata kalat ka kabu nomor la dei tang iwe te komot kalat kabun ma kabun ha ka ke pelong ki khna long bikin num rung skani ke benta kan kawi ki khna sine ki batip ba mo batip ba te kawi ki matip te ginoi kar ki duna sibo ngahi kai ma tang hang ne kidon man hang ne banwan na 10 km ke namla man hang ne banu hi kai long tai te ngadon menta ki bawan la kai ngagi bajangai ke don adon apo rambai te don apo merang kumna boir ki wan khnang banwan la kai te long ka jinjar bi ki te na ta ko ki tiar ki menta ki tiar ki labyang hi jong association mo jong Meghalaya Olympics weightlifting association kai gabyang hi ki tiar menta tamam lo beli kai film nong hikai maka ne ka weightlifting gamde ban lai otang shitting in shir da kadang bilong mi tik namar hande pinom la arban ra kadang bilong mi da pira yo ya ka weight ka long mi close kadang bilong yum ne bar ka ne body kadang bilong close kan kenting sirang kan ka ya ka weightlifting nang ba da pila practice per moroi kan tiba kumta menu betrain ni pi dan ka hapo ka jing coach jong no mensua ngatrain kum tu ye ngatrain la de mo jadi ngale MMA ki gitu te ngale gini ki compete you learn through social media tu ma te den dot ngale cha ba te tu pat ayo ka jing kai gen te menta present menta te ngatrain baru coach Robert Kabas menta de na Australia te udai baki ayo ne ki sai MSOE namar ngai kena mensua ngai kai free kena bakin nang ngai kai free sibu da pijab deh da pijab tum ki Asian Games ki ka IP kan ka national award kini ki state year ki ai da kum kan ka ayu jingi le ka Meghalaya jingi kham duna khan diat
ni kam donai Kau tukum ki jengerap bagi bal nakaliang ka sports lah ni nakaliang long bay no nak sarkar ba PP yo adu menta kabede ba kani jina ka. Yo ado menta tingam dan ra ngam padio ra kawi ngaro ngam la thi ngam pala thi te tamo pinap yo bro du bon dala ro kala dir no para kalau ta gen nan show example mo kata amde bang klo gen ban la kat bala anga ban je 140 kg and ban snatch around 110 to 115 kg de the picut yo way banang fresh they will take 6 to 7 years namar katu kala close ya kan national record kena jungi bilang ki dakai cuma pelat kan ki kena jungi the picut yo fresh re fresh ro ugai sanpo kilo ro la mara kum ki khari di long wang na tamaki bagi di hard work dah sen ki kini jai bendu besate gen sen bukan kinle si kinle deh kamu dah kabat Porsche person kinle gen ki mangi siapan long mangi gen mangaro gen long sibu license dengan i result ngila step back na mentali kadang kan competition sibu trik banagas te ngikol gen ya baro ki balakai powerlifting but weightlifting ro te hatung ya ka kai prize yo ki medals na ta ki medals don ba ai gold medal ki wanra na po asli wanra do coach nam ta ki weightlifting da manai musim ya wanra na wanra na asli kan manai tangki gold medal kan Te kumut kani kan long hei kani ka. kan competition in pelong hatu po parking hantu nomor ba Saturday dan da Oh kan ni pod musuh da musko ya tingi bu ki giant screen yo nila sim nei padar ki giant screen full giant screen tu full professional kan lo banyak ki competition ki ba organize kum tu Tian na banta kani long pidon jengyate ban penlong kani na ban jingate kam don ra Lehi na lajong kumut. lehi nalajong tang ba ngi persyang ban pan sponsor nato pat pan hadu mata up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had One semi Depila le kai na kuno ni December 23 ni. Apor ba pi le kai ni apor pi sedang ningkong ki hikai kumnu pi long pem sem jinge era banong banra banai em ngi ra sting shwa Nasting shwa. Ikanu kilo pilara do menta. alai pupra Lai pupra kilo. Dan jing temu ban le kai sabar ni kumnu na. right sis Bebe pika ban le kai na beta ka sikit. right Adin pengalawan ni gym ngang swan le kai shwa tang nam tak fitness le dia. Adin tu ngai i coach ba kam fokus ya ka weightlifting tengah ya keren bet i kai ka daw ba pi yu ti bet i ngai ong bakani ka weightlifting ka deka Olympics games ni. Bobon ni kena menta dei ki shwan na school haka TV lain ke TV haka mobile chule kai games kum tu ka physical fitness ejoki kam don shoot dah ni te kawai ke dikata he bang ha iki hangnin kong suwan yalam tambakin le kai ka physical fitness ni ka ching tu jo ngai ki kemi ki pa kolong ba pidei ban pha iki kun ban pe ya ka sap apong jongki ke ka ba ki kun ki don nomor ba menta bun ki me ki parung ya bun kam yim ya don por chu bangin pe iki kun ki su kun tu bi ki ban kre kot Rai hapa je ya ka sap kopong ka ik bakidon. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Ngadon hang ni begini ki rang bagi thei le kai hang ni jong kani ka gym hang ni bat ki adon na ki jakai boper sedang pi dei nei Agar teng pi ban bet bahang asa shalat kor. mo pi be na lait kor man kasngi Awan kelas men step teng awan hang ni kan awan practice men singi. Bas mo balong akwa ta ban ne. Akwa ban ne kai na. Akwa ban push ka thong ru. bisa sei Masak salah satu na lakanus nam pilai le kai ne ada nisnem pilaju mi khmat shabar ne bakunu competition bola da ada pajimi ya
tang selong tang let selong Kamu kan record jong fi. Mata squat tu spa nyopo bench spa tam ngate ngamot compete na katukan 60 below Fi sa sno. Nga sa Chipol Austin. Keteng mo. Keteng Jeffrey Jonathan Karnadu. Kamu paradong ne. Ha, paradong. Ke vai men simpat fi bro ngot banong Bandung sekali ke jila ka. Ngate kumbala slam hang la don jing tumu we hani jila ka lifting. Te ka baning kong ri hapo slong 4 don. Te sedang manuat jing tip nanu tangalap I sir ndeng baga Instagram. Te sedang ban taxi sedang ban ong I basubha ban wara le ka gym sini slong kanang ban adu na bhoi te ngamla ban be. Te kam ndai ban aji mentoy tay ngaru bat bun ki ban kwa la ka lifting ru na po slong ki layo he kala tharai ban kai. My name is Sat. Okay, where are you from? I am from Manipur. Yes. Okay, so what motivates you to join the gym or maybe join powerlifting? Okay, actually, how I start was like I was gaining like 93 kg when I started. So Goodness. that was how I started, and I've cut down 20 kilos now. So ever since then, yeah, powerlifting and weightlifting has been part of my hobbies. Okay, so you'll be competing in the competition in the coming. Yeah. Yes, I'll be. Right. So I think in the coming week, Sir is also he's also organizing an event, which is very good initiative. I feel that this thing will encourage a lot of youth. Still kerteng Jofi? John J. Marbanian. Fi day national. Nama olay. Kawai ning kong bagi dang dunan ng kaya kawai. Pan ngarum siya kundu coach ngali dang arbna running mentahan ya. Amu siya kaya kumar yang mo. Tanong do kundu coach, I think do mentah me galia tof lu dini me kaya kaliang weightlifting na powerlifting. I think dinu kena bako shim gani as a professional level lam, hak weightlifting powerlifting kan baha contact I coach kan. Te katuk ngaro la bon ki gym ngal arung keleng-keleng. Te kinang tang bodybuilding and all tang ho ko man kran ka weightlifting powerlifting te high coach. Na kani ka sports ka phera kam training kam long ki sports kan. Ja me sim khna khna ta long tai ka papi dadi gari ka sports ne kono ba pile trish tombe pinsa urlong be kono. Te pas 3 years bro tang la bon sin ngam ka di ka bam kan. Tam tai kani ngashim ban banga di ka bam lis ngapun kam ka met lade ha kani kalian kan. Om tong bangam compete ne tong ka khia win kong kan. Mentangan di ngan bam ngan jot ka met jot ka pisaru lut dem dena. Ada we dang la bangan invest ka ni ka lade ya alongan. Tapi keteng no fi day national. Kambuat na operselok kajing training jong I coach ka best wa kaya hap teh so yo bor kolai la kam gain hi ka bench press ka deadlift dang artayo atar Ai. Kamu go position benta kayu? Mut bench ha. Keteng Maximilius sundong singi masak sya numpo. Tapi di separane be. Hoi, di separa. Oh, tu pila le kai la slam. Slam ra. Jadi temu jonga te ban ayu hi. Man poi saka thong hi malakai. Tang baga pot pat kam. Biang. La don ka kamon ka don galat ro. Ki khna barok. Kumasan phawat kirang bagi thei le kai ki juwan ban klan met hakani ke jaka na bata kani ke judging le kai ke belong ka weightlifting le powerlifting kumju but kani ke jaka hakaba kini ki juwan klan met man ka por ban pentibet ya le dia hakani ke jung le kai tibat hakani ke sputrik jung nai lar kan don kani ke jing kani ka lumpung kani ke jung khun kabai dei bagi ni ke jung le kai ke ban long hang ni hapo don Bosco Youth Center ka ba phiru phila manwan machim benta ba kan lo kalong ru ke jing kentu bagja mensim ru na benta kitu ki ba kwa ban sim benta phila banwan bani kendu ya kini ki trainer hang ni ya I coach hang ni I bala ban batai khamnya IP kabai dei bat kani ke benta hangju ke por kan don ru ke jing itu na way ni ki coach ki bala jet kerpang da MSOE ba day ta weightlifter nang thina po kari Australia banwan ra banwan ban judge ya kani event ya kani tournament ba kaju ko poru banwan ra ki khusnam banai ki khusnam ko jing penithu habai day bat ki khna jongi nang ni ki bala ban sei ta kasap habai day bat ka weightlifting bat kumjuru ya ka powerlifting ka banlong hakani ka jaka seisien kublisibun porlok ngade Ferdinand Rani na ta Forefront Media kublisibun